Muzika izražava stanja energije, duše i uma. Sve ono što se ne može rečima iskazati može putem muzike. Ako krenemo u prošlost, pokazat će se da je njena prvobitna svrha obrednog karaktera i zato je moj pristup muzici šamanski. Savremena kultura većeg dela sveta odbacuje ono što razumom nije određeno, pa se tokom vremena obredno značenje muzike izgubilo i potisnulo. Savremeni svet održava zabludu, delići svoj na razumni i nerazumni. Postoje samo različiti razumi, zavisno od prirode ili oblasti uma. Ono što je matematičaru nerazumno, jednom umetniku, muzičaru jeste, ali na vrlo drugačiji način. To su različiti tipovi umovanja i logike. Možemo misliti da su životinje nerazumne, ali moramo priznati da su sposobni za opstanak od nas. Vukovi, lisice, medvedi i mnoge druge životinje nemaju problem sa zimom koja je nepodnošljiva čoveku. To je zato što životinje ne koriste ljudski razum. Pretpostavljam da će se pojaviti prigovor kako životinje podnose zimu zbog prilagođenosti, a ne zbog nemanja razuma, a ja ću vam reći da su te dve stvari povezane i to se može lako dokazati. Galebovi i ostale ptice ne bi mogli nikada leteti ako bi koristili ljudski razum. Ptice lete pomoću posebnog uma, osim što imaju naročite kosti i krila. Zapravo ljudi imaju problem sa razumom za koji neopravdano veruju da je mudar, jer misle da je to i jedini razum, dok je sve ostalo nerazumno. Ostvareni šaman ne čini takvu grešku. On je svestan da je sve razumno na svoj način i da su svi pametni u skladu sa svojom svrhom postojanja. Biljke su također razumna bića. Svet biljaka je zasebna oblast postojanja, veoma teško dokučiva ljudima upravo zbog zabluda o razumu. Ulaskom u svet biljaka sam shvatio o čemu se radi i odustao od pogleda na svet koji sam do tada imao. Sada konačno možemo postaviti pitanje razuma čitavog svemira. Da li zaista sumnjate da je svemir razumno biće? Ako sumnjate u razumnost i životnost svemira, nećete nikada postati šaman ili, bolje rečeno, mudra duša. Bićete presoljeni kamen koji veruje da poznaje stvarnost. Svemir se sastoji od vibracija, a deo tih vibracija mi opažamo kao muziku, budući da se deo vibracija izražava kao čujni zvuk ljudskom mozgu. Stoga nije svejedno kakvu muziku slušamo. Ona ima moć preobražaja i može nam pomoći, a također i odmoći. Druga veoma važna osobina muzike je da ima sposobnost prenosa stanja svesti. Ukoliko slušate muziku koju je stvorila tužna osoba, bit ćete također tužni. Muzika utiče na psihohemijske procese i time proizvodi stanja naših tela, u šta ne zaboravimo spada i mozak. Ako slušate neiskrenu muziku sa odglumljenim osjećanjima, kako uglavnom sluša većina ljudi koja se patrga u potkulturnoj žabokrećini, postaćete u dogledno vreme sve tupavije biće. Takvu muziku prave trgovci zvukom, a ne umetnici. Ako slušate duhovnu muziku poput gregorijanskog pevanja, steći ćete uzvišena osjećanja. Ako se izložite ritmu, možete pokrenuti energiju za šamanske potrebe. Svaka od tri oblasti muzike, ritam, melodija i harmonija, čini poseban spektar vibracije svemira, a to je u vezi sa rodovima duhova koje možete privući ili odbiti, od kojih vam pak neki mogu pomoći, a neki vas upropastiti. Od davnina je ovo bilo poznato, sve dok ljudi nisu izobličili svoj razum te proglasili postojanje duhova za praznoverije. Ovakvo nemudro verovanje izaziva grohotan smeh duhova i nije slučajno
da se sposobnost zasmejavanja zove duhovitost. Smeh uvijek ima veze sa ljudskom glupošću. Šamani stoga veoma vode računa o muzici, a to je delimično i zbog toga što je treće svojstvo muzike da nas može uvesti u različite svetove, odnosno da je sredstvo za putovanje vremenom i prostorom. Četvrto svojstvo muzike je proročko, jer ona može proreći zbivanja u budućnosti, budući da je glasnik onoga što će se tek desiti. Dovoljno je uzeti za primjer jednog od najvećih muzičkih šamana savremenog i budućih vremena, jazz trubača Milesa Davisa, a također i klavijaturistu Joea Zawinula. Peto svojstvo muzike je njena projekciona moć. I tu stižemo do kraja ovog izlaganja. Ovdje bi za sada samo spomenuo muziku kojom božansko biće stvara svemir. Iskustvo takve muzike je konačni cilj svakog šamana, jer svemir je muzika. Quien quiera